guys na dia nakaramat din yung ayam ko rin pokoknya mah gitu mah aku aja aja saya jelas ke depan tapi bisa ramah kayak ini coba aku kasihan aing sisi Pajero aing cari di apartemen ngarepaan sawah hektaran di mujur tengah jatuh stop stop NANI?! Tabung berun, aing kata itu sendal kepada aing mah, sendal ajaib, aing supaya masuk ajaib. Bruh. Ih, mana berudah ya aing. Ih. Segala lemah ya. Dan mengarok paling buahnya masuk paling musim yang sedang lengit rokok beak. Wah, jika nak merokok aja paling baik. Woi, cukup bakal orang kayak hei. Biar aku yang benang di update deh kayak gini. Akan gue dia tak rokok gue main bahaya di kantongan. Sahai mantap ngerokok ya Bang, rokok lagi ubuhan. Anjing, sia tak ngalunjakan aing bodo aing. Mana tuh jalan mana? Aing gue yang bodo aing bayar rokok ubuhan di bawah 1 dunia. Bruh.